Mothemotle metsotso e 23 hantle fela ka morao ho hora ya borobonga. Nako ka e dumellana le nna le metsotso ya ka e dumellana le nna. Ore ka jeno rona le wena re tle re nke leeto le matla la bophelo lenanong lena la hawa la Makgulong A Matala, lenanong leo le ratang la Makgulong A Matala. Hona le taba eo ke lokelang hore ka jeno ke tle ke bue le wena. Taba e teng re lokela hore re tle re bue ka yona taba ena. A kontumelle hle hona jwale ke tle ke re bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona. Ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za. Lesedi FM ke molelo. tsatsi le leng momamedi ke nka leeto mme ha ke nka leeto lena ho etsahala hore ha ke le leetong denim eo ke neng ke e apere ya taboha. Ha e taboha ka tlameha hore ke tle ke batle hore na nka ya kae ka potlako ba tle ba kgone ho e ruka. Nka ya kae ka potlako ba kgona ho nthokela yona. Ke ske ka tsama ka denim e tabohileng. Ba bangata ba bang ba e bitsa bo bokate. Ka re jwale ha maemo a le tje ke etsa jwang? Ya ba ke fihla ha ntse ke tsamaya ke sheba diterateng mona ke fihla sebakeng se seng ha ke sheba mane ho kunya strata ke bona ho dutse monna a rokang. Ya ba hona teng mono ke se ke roba dihaka koloi ebile ke ema. Ha ke ema mono momamedi e motle momamedi a ratehang ke re ke tjhentjhe ka potlako ka koloing ka mona ke nka denim ena ke potlakela ho motho enwa ya rokang ke nka bokati ena ke potlakela ho motho enwa ya rokang diaparo. Ha ke fihla ho yena ka moo ke neng ke potlakile ka teng ya ba ke re ho yena monna ebile ko patala hona jwale ha o ka nthusa fela hore o tlo o roke mona ka potlako o roke mona o qete o roke mona ke tsamaye. A ntsheba a re ntate ke a utlwa o tatile ke a utlwa ho na le moo potlaketseng teng ke a utlwa o batla ke roke mona ka potlako. Ka nako eno ho na le tseo a neng tsa di roka o na le mosebetsing a etsa mosebetsi wa hae. A re ho nna ntate ema ho na le ntho tseo ke lokelang ho di etsa. A re ho na le ntho tseo ke lokelang ho di etsa. Ke ne ke potlakile ke sena nako ke re monna potlaka hle o nketsetse mosebetsi ona hobane ke batla ho fihla moo ke yang teng ka nako. Ke emetse karab ya bophelo ba ke emetse karabo oh ya bophelo ba ka ke emetse karab ha
ke emetse karabo o tshwaralo ya binang ditaba o re ke emetse karabo ya bophelo ba ka ha o sena mona o tla ifumana karabo ha o sena mona o tla ifumana karabo ha o phela bophelo bo morena bo ratang o phela ka o ya ka melao o tla ifumana karabo ha o tseba Psalema ya 24 o tla ifumana karabo lefatshe ke la Jehova le tsohle tse ho lona lefatshe le ba a ileng ho lona hobane le theile hodima mawatle o le tisitse hodima bodiba ke manyaka nyolohelang thabeng ya Jehova ke a matsoho a senang molato wa pelo e hlwekileng ya sa hlapanyeng ho ya thetsa o tla ifumana karabo ha o se motho ya leshano o tla ifumana karabo ha o se motho ya sa hlapanyeng ho ya thetsa e tla tla karabo o sena mona o sena pelo e telele o sa lakalletse batho bobe leleme la o le sena ditlhapa letsola o le sango le ditlhapa o le motho ya beileng tlhompho pele o le motho ya beileng boikokobetso pele o tla ifumana karabo eno e emetseng ena jwalo ka re bua le wena ka jeno jwalo ka re bua le wena re o fa bophelo ka jeno re o fa motheo wa bophelo ka jeno hore bophelong o lokela o tseba tseo sa tlamehang ho di etsa ya ba monneno ha tlameha o roka pocket ya ka potlako o re honna ndate sheba kwano mona o re sheba kwano mona banna mo ke reng ke qetela palena mabenkele ahla e re ke mabenkeleng ke tlo e qetela ya ba monneno o re honna ha bua le nna o re ema ntho ya pele o ke lokelang ho yetsa ke lokela ho tjhentjha nalete mo pocket ya o tabuileng teng e batla hore ke tjhentjhe nalete e batla hore ke tjhentjhe le kgareng e batla hore ke kenye le kgareng ya mmala o mong hape hobane o ntse a sebetsa ka mmala o mong ya re ha ntse ke mo shebile jwalo monnenwa a re ho na le tshepenyane nngwe hape yeo ke lokelang hore ke ntshe ke tjhentjhe ka re ao banna ke tatile ha kana monneno a ka nna bua ka dintho tse wa lokelang ho di fetola mona a ka nna bua ka dintho tse wa lokelang ho di tjhentjha mona ke a re ntate we ha ke a tlameha ho e roka fela ke lokela ho kala fatshe jwale mona batho ke re wena nka yona ena o roke fela re ke ya khona ntate e tla roba motjhini wa a re hona le dintho tseo ke lokelang hore ke tla ke di tjhentjhe mona a di bala lona ba rokang le a tseba lona ba sebetsang ka metjhini le a tseba lona ba sebetsang ka metjhini le a tseba hore le lokela hore le tle le etse jwang a tsoitse hantsa mpalla tsona kaofela ya ba ke khutlela koloing ke mo fa bona ke re mona o lokile pocket ena ke ena etsa jwalo ka kena koloing ka mamela pina ena era na ko yemetjena ke o fetse baka mo mamedi a ratang o tse utlwa moruti maine bile o di mahloho raka le shome ntate maine sebaka ke sa hao khotso mofokeng wa ka ntate Motau khotso mofokeng ntate Motau lenaneo le dutse mo modimo a le batlang teng ka jeno haleluya mme rona re tshwanetse re latele moya ha moya o re laola hore re ye kwana e ba re nka tsela eo moya o re nrinke ntate Motau re ntse re le metheong ya bophelo re ntse re lokisetsa selemo sa 2020 a na le metso e mmedi
bua moruti. Me o ile wala mo re tshwileng teng. Oh yes. Me leeto lena ha le soka le fela kgwedi ena ya Pherekgong ha e soka e fela. Re tshela metheo re etsa foundation. Amen. Me ntate Motaung tumelle ke kgale mo o qadileng teng ke tsebe o qetella mo o qetelletseng teng. Maine. Ba le mantswe wa buile moseng hona. Hore o tsebe o tswela pele bophelong bona. Hallelujah. O na le dintho tse o sa tshwanelang o di etse. Ntate Maine o reng jwale? O tshwanetse o tsebe dintho tse o sa tshwanelang ho di etsa. Ka kata phoka. Le ntate Motaung taba ena ke ile ka e utlwa hantle. Hore dintho o ka nna wa di etsa, o ka nna wa di tseba. Empa ho na le ntho tshwanetseng o e tsebe. Ke ntho eo sa tshwanelang hore o e etse. Hallelujah. Mme yena ntate Motaung ke thuto e kgolo ho nna le momamedi hore re tle re tsebe ho tswela pele, tshwanetse re tsebe dintho tse re sa tshwanelang ho di etsa. Mofokeng. Ho nepahetse o tseba dintho tse o tshwanetseng o di etse. Empa hape ho nepahetse hore o tsebe dintho tse o sa tshwanelang ho di etsa. Mme ntate Motaung dumellana le nna hoseng hona hore Modimo ha hloma motho tshimong ya Edene. Bua Maine. A mo beha teng hore motho a sa rene, motho a sa aphe. Hallelujah. Modimo o itse le ka ja ditholwana tsohle. Empa le skebe la ja sefate sa tsebo ya botle le bobe. Hallelujah. A re tsena kaofela le ka di tseba, le ka ja rona ke avocado, ke lamunu, le ka ja apole, le ka ja di blueberry, le ka ja di strawberry, a re le ka ja mofuta ofe kapa ofe. A re ho na le ntho ke batlang le tsebe le sa tshwanelang le etse. Akata. Mme ntate Motaung ha o tseba ntho sa tshwanelang o etse, taba eo e fetoha moedi ho wena, kapa e fetoha dintho tseo tshehamisang, e ba pilara ya thusang o ska ba wela. E seng hore Modimo o na sa batle hore ba seka dija fela, empa o na tseba hore ha ba ka ba dija ho na le ntho tsa ba saela eo ba keke ba kgona ho e emela. Hallelujah. Jwale selemo santsane se qala ho na le dintho tse re tshwanetseng re di tsebe, empa e bohlokwa ke ho tseba ntho sa tshwanelang o e etse. Yena o ipolelle hore yena ke a tshwanela ke etse. La Maine. Mona ha wa tshwanela o kene, mona ha wa tshwanela o etse eng kapa yenga. Ntate Motaung ha nke ke pheta hobane taba eo e tibile, mme nakwane le teng re tshwanetse re hlopholle, re kgakolle. O ka tseba dintho kaofela, empa ka o fetisisa o tsebe ntho sa tshwanelang o etse. Maine. Mme o dula ho yona. Hallelujah. Ha o so tseba hore ha wa tshwanela hore o etse, ska ba etsa. O etsetsa ntate Motaung ha re ke re maphele bukeng ya diprofobia. Kgaolo ke 16. Beremisa ke maneng ya 17 leqephe ke 538. Proverbs chapter 16. Tshwanetse o tsebe ntho sa tshwanelang o etse. What's up, man? Ntate Motaung dintho kaofela o ka di tseba hore o tshwanetse o atlehe, o tshwanetse o be le tjhelete, o tshwanetse o be le hwane mpane, o tshwanetse o tsebe dintho tse sa tshwanelang ho di etse. Diprofobia 16 verse 17. Diprofobia 16 verse 17. Momamedi a kontumelle ke hona. Mila wa ba lokileng ke ho nena bobe
ya elang metsamao ya hae hloko o boloka moya wa hae. Ntate Motaung ha rona Solomon a ngolla bara ba hae hore mmila wa ba lokileng Eya, ke ho nena bobe. hallelujah. Ntate Motaung o bolela hore bobe bo teng empaneng wa bonnena. O khawana le bona. Ntate Motaung o bolela hore kotsi teng empa wa e qoba. Ntate Motaung o bolela hore boatla bo teng empa ha o ye ho ona. Hallelujah. Jwale ntho e nenang e ba qeto eo e etsang. Wena ka bona ba o etsa qeto hore ntho ena ha ke na ho e etsa hobane e na le ditlamorao. Oh yes. Ntho ena ha ke na ho e etsa hoba ke tseba qetello ya yona. Ha ba ngolla ha qeta ho bua mantswe ana ya elang mesamo ya hae hloko. O boloka moya wa hae. O boloka moya wa hae. Hona le dintho selemong sena tse re tshwanetseng Ntate Motaung hore re tle re tsebe ho tswela pele. Ha re a tshwanela hore re di etse. Oh yes. Re ka di tseba dintho kaofela empa ena hore na motswalle wa hao wa e etsa ska ba e etsa. Oh yeah. Hore na batho ba bang ba e etsa ska ba e etsa. Hore bo mang ba tseba ha bang ba e etsa ska ba e etsa. Hobane ntho re tsebang ke re hore qetello ya taba eo e keke ya ba monate mme thusahala. Momamedi mamela hantle lenaneo la Makgulong. Nna le wena re ka thusahala hoseng hona. Re ka thusana ka hore re tsebe dintho tse re sa tshwanelang ho di etsa. Ntate Motaung nna le ntho ne ke tshwanetse ebe haeba esa o teng le Adama ne ke tshwanetseng ke tlo tla bua le bona. Ke a dumela ntate. Ke tshwanetseng ke tlo tla bua le bona ha re kreye bukeng ya Genesis tseba dintho tse o sa tshwanelang hore o di etse. Moruti Maine. Buka ya Genesis e re kreye mise khaulong ya boraro. Genesis chapter 3. Genesis chapter 3. Ke qala temaneng ya pele Ntate Motaung ha e re Noah. Noah e ne feta ka bohlale diphoofolo tsohle tsa naha tseo Jehova Modimo a di entseng, mme ya re ho mosadi e fela Modimo o itse le seke la ja difate tsohle tsa tshimona. Maine Ntate Motaung o tla Noah ha e kena maereng. Noah Bibele re ne feta ka bohlale diphoofolo tsohle tsa naha. O tla ha e kena Noah maereng. e fela Modimo o itse le seke la ja difate tsohle tsa tshimona. Ntate Motaung re ke re paketolo eno mono e be sere ya ho kgaolong ya bobedi. Re sheba temana ya 17. Ebile re ka nna ra qala temaneng ya 16. Re temaneng a re ho mosadi. Ntate Motaung ha re nke kgaolong ya bobedi chapter 2 verse 16 hona o Genesis. Chapter 2 verse 15, 16 verse 16. Verse 16 le 17. Jehova Modimo a laela motho a re ha le difate tsohle tsa tshimo o tla di ja, empa ha ile sefate sa o tseba botle le bobe o seke wa seja, hobane mohlang o sejang o tla shwa. Ntate Motaung kgaolo ya bobedi temana ya 17. Modimo re mo thona le dintho tse o tshwanetseng o di tsebe tse o sa tshwanelang o di etse. Oh yes. Chapter 3 Noah ya kena e re na Modimo o itse ha o ka wa ja o ka utlwe Noah. Yeah. Maine. Modimo chapter 2 16 17 o itse o ka ja tsohle a tsebisa motho a re hape ke o tsebisa ntho tse o tshwanelang o di etse. Temana ya pele Noah e re na Modimo na o tsholo jwalo na. Wa bot. Temana bobedi re mosadi a re Noah. Mosadi a re ho Noah re ka ja ditholwana tsa difate tse tshimong. Empa ha ile ditholwana tsa sefate se hara tshimo Modimo itse le seke la dija, mme le seke la di ama hore le tle le seke la shwa. Ntate Motaung potso ke ena mosadi ena o tlo kgolwa mang? Mamedi na o tlo kgolwa lentswe la Modimo kapa o tlo kgolwa ditšhomi ka jena? Maine.
na o tlo kgola se bibele se buang kapo o tlo kgola se batho ba se buang kakata monna ntate Motaung ka jeno lena ke kopa o ntumelle ke o tlolowe hobane re madiswe ke o mamela batho re madiswe ke o matha ka mora batho re tjena ke hobane tsebe ya rona ile ya fapana le ho utlwa lentswe la Modimo ra utlwa batho ra utlwa maikutlo a rona ra nesa hona hona le re nese tsebe ya utlwa lentswe la Modimo Modimo bona letse motho a re ska ba waja hobane o tlasha no ha kena re na Modimo tsholo jalo o tlaetsa ke kopa ke dumelo le ke sebedisa lentswe lena o a netefatsa o a confirma o ke Modimo tsholo jalo o a dumela hona le letsatsi le leng ntate Motaung ke kopa ke bua le nna la Makgulong le mamamedi a tla bua re rile ra bua ka jeno lena letsatsi ntate Motaung ha di eme mona kapa nako ha eme mona rile ra bua re tseba dintho sa tshwanela go di etsa re bua letsatsing la 23 ka Pherekgong pero skaba wa sa dintho sa tshwanela go di etsa ntate Motaung ke re nna na tla re metsotso le shumela le metsi meshano ke kopa ke dumela ke tshentse digere maine ke tla kopa ke le mono ke dumela le nna o la Makgulong ke tshentse digere jale no e bua le yena mosadi wa araba o re yena Modimo itse skaba ra di Matala ya bone chapter 3 no ya fetola mosadi ya re haile o shwa oh yeah le keke la shwa haile ho shwa le keke la shwa jale ke ipotsa rena hare no haile ho shwa le keke la shwa rena e hlalosa maine jale no ai batla fetola Modimo ya nang le nnete ka ke Modimo ya nang le leshano no ai nang le leshano ka ke no ai nang le nnete moruti maimbe ntate Motaung na potsedi re mamela batho ba ikangana le nnete ba sena nnete re tsamaya le mahoho di a kangana le bophelo a tsatso ho hora bophelo ba rona re iphumane re tshwene leeto la bophelo jale ntate Motaung no ere ano shoke ke washo o tla ikutlwa fela o le monate o ke washo o tla ikutlwa fela ya gore o tla mamela ntshala eno bola o tla ikutlwa o le monate haleluya gore o tla ikutlwa na le energy o tla utlwa le matla o sa tsebe moruti maine hona le mao yang ka tseba ile ke fela ha ino ye talento ntwana le o ka gore hanyane fela bona rona shile ga le re tseba re nka haholo khairi e tsene empa ha ona mo ke wana noa e jati haleluya diskelen o diela bana ba batho maine 2022 oh yeah ya pepresa ronoa 2022 re hlaisa semelo sa ronoa ha o motho haleluya o tseba o bua mpa ha ba ka mpafatse re a o pepesa o noa ke nnete o kena bua ditaba tse kang di a kgodisa empa ntho re tseba ntho re hona le ntho o e batlang o batla o bona ngwana motho a senyehetswe ke bokamoso ba hae o batla o bona 2022 e mo sulafalletse o noa re a o bona re a o tseba o ka nna wa ipata ka sutu o noa o ka nna ipata ka koloi ya mabaibai o noa o ka nna dula ntlong o noa ntate Motaung re ke jwetse noa o sengona o noa o keke wa ba motho haleluya ke tlo tšhentšha digere ntate Motaung ke kopa ke dumellwe ke shebile nako mo e le bona teng e tshwara ona teng mo maine hanyane re ye go borrakgwebo hanyane fela bakeng sa ho bapatsa ho Lesedi FM ho bobebe e ka ba radiong kapa ho di-social media tsa rona ngola email mme o e romele ho sales@lesedifm.co.za Lesedi FM ke molelo ntate maine sebaka ke sa hao moruti wa ka ntate Motaung no a re bone ka jeno lena letsatsi a ile la 23 re bone noa
Rai bona Noa ena nka bana e ba tlosa pela batswadi ba bona ba tshepisa dintho rai bona Noa ra ipepesa ka sheno Noa ya ka wa shaha o le jwang ha o le Noa Noa ntse mena e fa ka dipolelo Noa ntse puta asa ntate motang ka ditsela tsa yona pa Noa shadula le Noa. Hallelujah. Re tshentse di gere ntate motang Au tshentse maine tshentse di gere ke tshentse di gere e tsamaya ka lekgolo le mashome a mabedi re tshentse di gere banna tshentse di gere ntate motang o sole kae ka ma o kae o tshwere borugo ba sabuluki maine o ringo Batlabulukiswa hona le mo yante. Hallelujah. Na le mo yante mo tshwanetse o hlahe o le motlha o bonahala. Tshwanetse o tshwanelwe ha o apere wa tseba nako tse di diaparo ha di tshwanele hobane batho ba re di o tshwanele empa di o tshwanele hobane o di rata. Hallelujah. Jwale ntate Motang bothata ke hore bo tshwanetse bo lokiswe borikgo bona. Oh yes. Ke butlile o sebedisa lentswe la kgale maine o re ke moka tsika ga ho lokile ke a utlwisisa moruti wa a o fihla o fumana yena ya rokang maine a dutse a ntsa roka diaparo tse di Hallelujah. wa tseba o a yengwa bophelong bona ntate Motaung o ya yengwa wa yengwa bophelong bona o emetse ntho tsa hao ga go nna le bophelong bona o emela ntho tsa hao ga bona batho ntho tsa bona di tswela pele ba di emela o seka ba wa lala o seka ba wa inala wa ba wa kekeletse o imata hantle le katleho ya batho ba ba kapa o i-benchmarka o ba re nna modimo ikaka hanthate modimo a re ke itse o tshware laene o seka ba tswa laene ke tlhoka ke etsang ga ke qeta ke atla o ya hao ke be ke boa le yena lenaneo la Makgulong ye manyane a fihla o fumana lotulena la hae le ntse le hata ntate Motaung moshini o ntse o tsamaya ntse a sebetsa a re ntate ya mahanyane ntate Motaung ba itshepelang Jehova ba bona matla a matjha a re ye mahanyane 2022 ska ba wa tatela dintho ye mahanyane 2022 ska ba kena roboto le kgubedu ye mahanyane wa yema bophelong bona ukene fela wa yema o yemela pele le bone le be letala o bokena wa yema ntate Motaung a ntse a roka wa yema pele a qete ntho a e etsang ho na le momamedi ya ke tshwanetse mo bolella ho na le ntho modimo a ntseng a e etsa ko yene a sore modimo a keke a fa attention ema a sore modimo a keke a o arabela ema ntate Motaung o tshentse di gere ke bopa ke kanya kono yena ho sport e tla re ha ke ne pelenyana ke tla etsa sport plus moruti maine o etsa ka ntate Motaung ha sheba ke bae we tsereng a sheba ntlanfa e roka bona hore ha di tshwane bona hore ha di tshwane bona hore yena e tlonka nako Hallelujah. Roja ine tshwara le seleng le lena la silikare una kana kenyara ha benyane le sela ine le lena la seshweshwe una kana kenyara ha le sela le lena le tshwana la ntsa le roka batho ba ntate Motaung moruti nako tse ding re blame modimo ya tle e lo re se ben re kupile modimo maine nako tse ding le seritse modimo a rutlwe empa modimo na ntsa le bisi ka ntho nngwe maine e sa tshwaneng le ya gago e batla o fetole nalete ya o batla o fetole gareng gore mmala e tsebe o tshwana
jwale o batla o blame Modimo o bona bonya ntho tsa bona di tswetse pele Modimo yena o itse re nke ke fetole mariki maine Modimo o itse re nke ke fetole gare maine Kubane na le tieto sebetsa e tshwanetse e tsamaye ke kopa ke a dimeleng la textile industry e tsamaye le texture ntate Motau ya ntokile le yona ha o rupe fela batho ba roka ba rupeletswe ba batho ba roka ba rupeletswe Modimo fitisa ka ke ntate wa rona o tseba tsoge amen au ka ta mona ntate Motau mo ro yena e tsa ka pelo ga ntate Motau ema Yema. Hallelujah. Ha o tatwe. O tsama wa butle. Skabata. Yema. Ntate Motau o kwa hopona gile ga bala hona jwale di Proverbs 16. Ya morutwa. Ere ke selo ya hao o koye ho yo. Proverbs For a navigator, you will so up chapter 16 Proverbs. Le khepeke bona le 5:38. Ke ho lona moruti wa ka. Re ale tsemaneng ya pele. Chapter 16 verse 1. Merero ya pelo ke ya motho. Haile. Ho bua leleme ho tailong ya Jehova. Ntate Motau a re ke re hlopholetse manenere e re merero ya pelo ya motho ha katere ha le ho bua ha leleme ho tailong ya Jehova maina o reng jwale o batla o fumana delimena ka o batla o fumana boga pina empa jwale o re o tshwanele ho tailong ya Jehova maine morero wa o re loke o wena empa phethagalo ya o re loke ha matsohong a hao di a tshwentsa Jehova Modimo o re ke nnete o batla o re o tshwanele jwale hore e tsebe o tshwanela ntloelele yona Ntate Motau ho na le momamedi ya batlang ho nka tsela ya selemong sena Modimo re ke nnete o na le morero empa re ke tsamaise maoto a hao ha ekare ha nna e le Jehova a tsamaise maoto a hao Modimo tla o photisa moo yena batlang hore o phote teng ke mana mobedi bua mantswe yana mekgwa yohle ya motho e lokile mahlong a hae empa Jehova o lekanya meya ntate Motau na o fihla o no bona taba ya kgwapho o ke a etsa ke a tsamaya hore ke a etsa ke a tsamaya empa Jehova ke yena lekanyang maine wena o tatile hore ke batla dintho dumelle ke a dine ntate Motau lentswe la ka ke tshwantshane ke le thokoza ntho tse shapshupu empa Jehova ke yena ya lekanyang wena o tatile hore ke re ha kampane ka thola lenyalo le mosena Modimo ga a ska ba tata wa ba desperate ka lenyalo ha o tsebe na o ya kae ka ntho tsa lenyalo ke ntho e ke theotseng tshwanetse ha o kena le ko hlophisitse ska ba desperate hobane wa ba desperate o qetetse o itashetse ka hara diphiri tshware maine e tshware jwale o tšhetsa bohloko e re fela ke fetele mo ebang o na le kgwebo e nyane e ngodisitsweng o ka iphumanela dinyehlisetso ha o bapatsa ho Lesedi FM romela email ho ndamase@sabc.co.za hona jwale ho fumana dintlha tse toma tsa hore na Lesedi FM le ka thusa ho matlafatsa kgwebo ya hao ka dipapatso jwang maine jwale o etsang ka Bibele jwale o etsang nka bokwa tena o ilahlela Bibeleng o nka maine o etsang tsamaya ntate Motau ntse re eme jwale ke sport plus ke shebile nako tshwanetse ke kwanela la bapolong tsamaya moruti re temaneng ya borobong ntse re eme ho chapter 16 ntate Motau ha o kena o etsere hore ke batla ntlena hona jwale ntlena ke batla e loke ho na le mo ke yang teng wena o rerile ebile o bona o tshwanelwa ka nako eo empa motho ya rokang ore ha o ka wa ye jana ntse bohloko ke ena ntate Motau
la go tse dinga go isitse borigwe o re go tshwanetse bo etswe jwang o go tlauje tsa ke tshwanetse ke tloboseha o tshwanetse bo fete skerempele la go tse di bona le dintho tse modimo a di tlosa go rona gore a tsebe o tlisa phethagalo go rona maine bona tiena ya la ri jale skara se ba tsango eba motho ya rokang a re nkemele ke tla o tlhobana na o tlhoba jwang hallelujah ha ke tsebe mang re bua le yena o province e fengwe naheng e fengwe ke a tseba re mametse Saudi Arabia re mametse Namibia Kenya re mametse hodimo Uganda re mametse Ghana Congo re mametse Datemata UK Russia re mametse China le France le Lesotho re mametse South Africa di province tse re bon re mametse na potseng ho nka hore o fete bohloko gore o tlotsebe ho natefelwa ke se modimo a o fatsona o ska ba wa sheba masabi a o feta gona na go tse dingwe tsele go na le morero ntate motaung ke mana ya borobong e re pelo ya motho itherela tsela empa ke Jehova ya tsamaisa maoto ntate motaung o kene o tatile ore mamela nna ke batla ebe tsena gore ha ke hane tla ba jwalo empa nkemele hona le ntho e tshwanetse go etsa nna ke batla ke go re ke re mo shebena o etsa ke shebile nako mo ile teng o fetola dinalete o kenya gareng e nngwe hallelujah ha kenya gareng e nngwe gore na o tla yena nda gobane nako tse dingwe bo seya o ka utlwa bohloko oh yes o tshwanetse o photele o ska ba wa bona ha tlotla tabola o ska ba bona ha tlotla haola a tla tsebe o tlotla roka hape amen gore ke tsebe go tshwanetse o photele o photetswe pele a re ho wena tsamaya o tla gutla ka moragora ntate motaung o jaleng Adama o ile a sheba nako ya modimo a ntsha legopo a ka ba sa ka emela una keke a emela ntate motaung selemo sene santsane se ana momamedi re bua le wena ka tsheno lena jale re shebile bogati kapo re shebile denimi kapo re shebile borikgwe bona ntate motaung re a ko ye re ya rokana roke ya rokana ka nna seha a ka nna tabola pele a ba kopanya empa etelong ke gore o tlo fumana se o tshwanelang wena ha o ka nka merero ya ntate motaung ke shebile nako mathela pesalemeng ya 90 na le motsolemong re ema temaneng ya pele ke qetile lenaneo la Makgulong ntate motaung re ntse re ana fela re beha metheo pesaleme ya 91 ke mana ke a pele le phepenta te motaung ke 504 Pesalema 91 ntate motaung re a temaneng ya pele ke mana ya pele fela ya dutseng sephiring sa mookamedi ya phahameng o phomola moriting wa ya mmatla ohle ntate motaung ha re ka ra dula sephiring sa mookamedi ya phahameng e re ha re wena e renke ke nako ke lokise taba ena ra mofanako bibele ba se bua mantswe ena re o tlo phomola moriting wa ya mmatla ohle gore ha o ka dula sephiring sa hae wa tloela ntho nngwe le nngwe ho modimo wa ska sheba ntate ka lebitso la morena Jesu re a leboha re thusa o sena ka jeno lena gore haeba motho o kgona ho emela borikgwe kapa mose o lokiswa re keke ra emela wena keng gore o re thuso re selemo sa 2020 a nang le metsemedi se re atlehele re beha tsohle matshwaong a hao merero le tsohle ka lebitso la morena Jesu Kriste re a leboha ntate amen amen ntate moruti maine ke a leboha moruti wa ka a re tsa modimo sebaka etse mosebetsi ntate wa ka ha ai lo ai maine ai ke a leboha moruti wa ka Mamedi wa Lesedi FM re lebohela tshehetso ya hao o ya ka dipolopolo tsa ha jwale re eme go dimilione tse 4,080 ha re ba hemisi ha re ba
se monyetla. Halala Lesedi FM. Halala. Lesedi FM. Hey. Lesedi FM. Lesedi ke re shapa fe. Lesedi ke halala ya